Langkar om ke AAC tangka ki rungadon rialong aron repen tangka akele ke endun. Mukasong LP School hem kimi tangde rapita headmaster non puanta humri damde. Mupirchung cega phangalong hur kicho dodalong lealong an KAACEM Rupsing Teron kahumri dam. Karbi ang long live kilang radon na pansita minilhin pen anikang sama kardom apajiriglo kardom. Pinupramta mabirta long pen nilisami Julie Baby inona jikta birtang ton pen. Karbi Anglong pen Golaghat district ahoy Langkar om mate garampani along Karbi Anglong Autonomous Council pen kibipon entry tax gate along akili tangka kirung dona jok KAAC midua sai kamaphan nongno kijo Ningkan surihini ra ingkoy jangmia cheklo ni phai kecheng CR ni pen kebang jininkan surihini ra ingkora isia ningkan theria cheklo abaha Karbi Anglong pen Golaghat district ahoy Langkar om along kibipon KAAC entry tax gate along ke inu jensing timungsi longdun lo setame non lam kina keklang roka bangke kedamtang jangmi ni phai CR ni pen non an labang so adon rielong ko an ma anam ki endunangji laswateng endun desi tangka akili rungdun bomlang KAAC pen aron ke horpona tengke gari ahumso sika ingkoy lapen gari ke theatungke sika plikep setame laswadon ri ke longa bangpu jensing timung lapen area sangho Umar Ahmed pen Sunil Jaswala tuma phan pin khatse gari ahumso along pharu phopen pharu troxi an endun lo lapen gari ke theatum alongke suri isi pen suri ke thom anta ke endun dolo Lapuson si ajon nerlota aron repen tangka akile ke endun bor ia jok penang an gari kate waratum kaning rialam the chepaklang कितने लिए कार्बी आंगलॉन्ग एंट्री गेट में 1000 रुपए दिया हाँ जी वो स्लिप दिया आपको स्लिप दिया जी तो उसमें स्लिप में लिखा है कुछ नहीं लिखा जी मेरे नाम पढ़ा आदमी सर तो 1000 रुपये नहीं देने से क्या बोलते हैं क्या करें जी सब देते हैं तो मतलब मारा छेड़ी कर दिया हम तो परदेसी आदमी गाड़ी कहाँ से आ रही है आपकी हम जी अब तो गुवाहाटी जा रहे हैं सर जी बाकी हमें डीमापुर जा रहे हैं पहले आया था पहले भी आया আচ্ছা আগতে কিমান লৈছিলা 500 আৰু স্লিপত লিখা থাকে নেকি কিবা পইচা পইচা আচ্ছা আৰু 700 কৈছে দিয়া বলে আপুনি এতিয়া গেটৰ সন্মুখত আছে আপুনি কিমান টকা দিব এতিয়া ইয়াত যিমান বিচাৰে ইমানটো দিব তব ম্যাক্সিমাম কিমান টকা খুজিব 700 টকা লৈ থাকে आप लोग कितना लेते हैं 10 रुपए बीस पर तो बोल रहे 15 से 1000 अच्छा वो अगला बोलने से नहीं होगा ना हम तो लेते हैं ना यहाँ 20 रुपए लेते हैं 10 रुपए लेते हैं और रिसीप्ट देते हैं ना रिसिप्ट भी देते हैं तो रिसीप्ट में कितना लिख के देते हैं वो लिखते नहीं है अलाउ नहीं है ना अलाउ नहीं है ना कितना गाड़ी चक्का अलाउ क्यों नहीं है अलाउ नहीं हो तो मुझे नहीं मालूम नहीं नहीं तो रिसिप्ट में अगर दे रहा है रिसिप्ट में अगर दे रहा है तो रिसिप्ट में लिखना पड़ेगा ना वो लिखा हुआ है ना वो नहीं उसमें हम लोग का रिसिप्ट में जितना चेक किया ट्रक में जितना ट्रक गया आप लोग अभी गया है 1000 रुपया लिया है एक से 1500 रुपया लिया है किसी से 1200 रुपया लिया है आप लोग ये सब तो फेक हो सकता है लेकिन यहाँ पर आप लोग अभी भी देखे 20 रुपया 10 रुपया ले रहा है आप लोग नहीं ये तो छोटा हाथी का नहीं बोल रहा है ट्रक जो बाहर से ट्रक आ रहा है आप लोगों का ना और 10 का 12 चक्का का 20 रुपया ले रहा है नहीं ट्रक का 10-20 रुपया ले रहा है 10 व्हीलर तो उसका रिसिप्ट में पैसा क्यों नहीं लिखा है आप लोग वो तो ऊपर से ऑर्डर जो ऑर्डर नहीं होता है ना आप लोग का चलान में तो लिखना चाहिए वो तो सब चीज स्लिप में लिखा ही हुआ है ना रिसिप्ट में आप लोग का स्लिप में हुआ है जो ट्रक में दिया है हम लोग को जो दिखाया गया है ना जनरल स्लिप दिखाया गया है उसमें नहीं है कुछ भी लिखा नहीं है खाली वो लोग से मतलब पैसा लिया गया है और पैसा में वो लोग से 1200 रुपया 1500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया ऊपर में ले गया है लेकिन आप लोग का स्लिप में कुछ पैसा का ये नहीं है क्यों नहीं ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ सिर्फ 10 और 20 लिया जाता है हाँ कंप्लेन और ऐसा भी आया है कि आप लोग जो गाड़ी जा रहा है जब मुर्गी का गाड़ी आता है मुर्गी का एक खासा ऐसा non kachari bom BJP a sorkara tum alam chak lapen kaning je kong alam thepen ke masapta cheton dam de pinlo lapen ke AAC CEM tuliram rong hang ke japon along lapuson nang ke mandet ke mang humi me binong posi penang an cherok tokatung ningje
Lapuson aod epen tangka akele ke enduna bang phuatum Jensing Timung Umar Ahmed lapen Sunil Jaswal atuma phan Qatar lipadora arona tengpen kangsai paduponang jiputa ningjerin tesi Lapuson aron repen tangka akele kirunduna joinesi piniarni sankurara ratum hormu hortar stame ador ke sopen chonam nangara lupusi ningjerinti Labangso atobar lakhe National Highway lakha thomkebra sirkep atobar pina Lasi isi district pen isi district lutlote isi entry fian ke KNG arondo seta lapuan set kang hi tangka akele ke endun paru humbaret ke karbi anglong aphan anparta BJP asong aphan lapen KAC aphan nongno ke jolo Bokajan pen ananterang karbi anglong lai Mukasong ahawar inglong arlokedo kamar hanse arongkedo Mukasong LP School kedamtang Farukresir kebra trokebra pli aningkansi pathir pondo bonta ke thana bang phukelang pangkre pikajok kacharli osomaratum pratsaisi dokoklo Mahamaya constituency ke parlo Jasemet inglong arlokedo Mukasong ahawar kamar hanse arongalongkedo Mukasong LP School bangke kedamtang Farukresir kebra trokebra pli aningkansi kimrang pondo Bonta Labangso School Managing Committee lapen thanbang atumpen kelang charidun kapang krea joksi school ahem kiru thujiangring khetanan pinlo Bonta EM KAAC Dunsing Terona hinpen puthot Mukasong LP School ahem aparman akimi pakim pontusi barpi barso ahem anta kimrang pondo School ahem kimrang derapita Mukasong LP School along thanbang mensing rongpi kedamtang ningkan pho so sepen methang asai kachekem krit chot kalisi kachedam amatsi avi school osomara tuma phan loka pathancha phan pura school adum het kedo hanse arong ariso aphan cheklo ejonalong subike thompi ponsi lo pathan pon bomlo bonta lo thandang ki hoya bangke school ahem kopi kosonone thang kacherangdam adi laswateng purote Mukasong LP School along kacharli krim somaratum quality education dojima KAAC pen kaninjo pona quality education ke konaten sike bangko Labangso School ke 1964 aningkan si seng lo establish lo chuke damtang 1964 aningkan si lapen ke ladak Labangso School bang ki ruthulo abana bang ke same akimi bang ke em lonsing teron haidet pen Labangso School akimi bang sanction lo same Labangso School long ke teacher bahini prang do bahini do lapen penangan student enrollment same do same kedam tangan ingkan inut bang cewoik juilo lape nona bang ke mensing rong pi pu alang li dake daga headmaster lo sami ning dugalam bang ke lalo alang li headmaster labang so towar ajoini kedam ke bang ing nama jo kedam bang labang so katura ajoini si alang li bang ke bang une delo ningkan pho so selo thang ke bang be pen lockdown prang batai sini bang la son bon same alang lia duty do lage chewang bek nang ji athema ami duta long bom lo council pen pi bom lo wareng war sai alang li long lo same alang li ladak school phan mat ha bek nang ji athema ladak lo charli sumar phan pamu sonsi nang mandelo Labangso Mukasong LP School along non puta Almira rihingami solar panels kijunalang abarsai ave lapen anparta non kisung naya bangke non than bangke hoy mensing rongpi alangli amena asai kachiklem pledara bangke nilitum ningdug lopusi Mukasong LP School Managing Committee hinpen ningdug nang chipaklangdon lasila puson mit hang asai kachiklem plepin pen storkar abaino kichu en bom lapen klim somara kaya phan kapana hongdun athan bang aphan prabchin pen KAAC hinpen pangthek pona sonte mesenji so construction ke lanon 2019 asosi nilitum ladak CMEM bang pen nilitum labang so propoyer pidon lo headsar mensing rong pi la pen nilitum mining committee pela so area long so HNC asila so barding alangli pan churu reun eli em lunsing sar phanstame alangli nilitum labang so suhi are kepi pen alangli nang palipit la puson alang phanstame denarong pen Bikram terong karbing long mai Normalom sudi hina mo phan biar teng tonik sinang
Karbi Anglong Morningstar FC will be back again from 8 November 2020. The Premier Club will be celebrating its 12th Foundation Day at its own campus ground, D2. Football lovers can join the Blues. Dihina mo pipotot birta arju thik lonang non malom hamren rongsopi mupir chung check aphang ahawaralong police reserve kibia men pen sarbang hini amikar ningkang samsiang thek preni phaing kora pho arni armu chejeng pen kachesong chepaklanglo bangso phi keramtang phaikoni ni phai pli arni hur ki chodut mupir chung along an em rup sing teron palida em teron asang ho kapale damalong rat pen kaching kiching wai amai dengpon lo em rup sing teron pen ka homdi damahur rar phan kapachini te kanga tengke police reserve ke kali lake sp colony lake police reserve bali sp colony adebe nang tum requirement ang pilot exam pilot chiri paru sini ini tum council pen taka chiri paru settlement pilot so long le long ta darong sa tum ka de ching wai ni pilot ni chi wai long ni tum mang lo Dalam tumbang ke kapre department de abang kapre ta police department SP ni bangla tarpen terek kaching vai awai kangalong bangso puthak em teron pen kaninjia tengke SP colony lake hamren pen achara dim an kibidam igjia phan akisungdo athe kopi pulote disia sa hemalong pen tebok head adim vegnanji SP colony chotkali lapu district sengdat pen pini sai kamthom kep ke bang japan district rongsopia long apor wangbomlo bonta longle pata thirklong vegnanji bonta rara kemang hawara longle police colony abaha longle pek thek thei pulote labang so phutha nili cm aphan than pachini dampo rongsar joysing ingti pen karbiang long live aphan nangkapachini donalang phisar phusar aobya kaya long pen longle thelang amo nili tumsi kachelana tumbang ke kapre department de abang kapre ta police department SP ni bangla tarpen terek kon asonte selang tum pulo lang tum netar bi nang nelo pusit selang so puta bani di siam apan thana pol teri cinta isi di son peda government di son peda siam apan thana pol so dang te puta siam bi mana ku saradin bentani tum si hawar hapara sela non si ngumiti puta non ningkan program di ngumiti gitu to aprang ani ke awi aprang ku ke awi tadi ini tumbang ke non antala ke pek rongsar india sangho lason se karbiang no autonomous council aphan biuta achataya longpen pachini ponno bonta nonapor rat khamkhe thibapi council atum koson no kamathapo inut rongsar tiso sangho penta pena dikseta longli pithek the bino SP colony la silasa long li tani tum anti pek the puti la tabani ame karpen singwai bangso puthak longle phelang amo kachingwaya mayalong rong arak pen karbi recho ramsing rong hang pen chenglok ke ong dongatum chetong dun news report rongbong terang karbeng long live Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo indoor stadium along kedamtang phaikuni ni phai pli arni congress amai padopon maya long kaprek asong pen congress along jingbedon Assam angkang pia long kibangji surehini ra inkora asian income MLA election padopon po bangso ajok rachare asong atum non malom methang asong kachepa hajia phang dode sangsepen vote keregamai padukon bomlo mai chengjia prang KADCC anparta abarim HAD minister khorsing intia phan kangthum karne asai dengpom Nilip Mondol Congress Committee amai phu Binarson Ronghang Kachari Pona Mayalong Alohi Sarpo Amanpen KADCC mai phuan parta abarim HAD minister Khorsing Ingti Kachetong Dunalong KADCC Dun mai phu anparta
KAAC EM Barim Ratan Inti KAD MCC Maipi Rina Bepi Pendanglok ke Ongdung Congress Klembangatum Chetongdung Maya Long Kebangji MLA election ahut Mesen Pen Karbi Anglong Akang Penta Congress Jepahay Nangpo Lapen Nilibalong ke Pini Henlo Kebang Cheng Lapen Alongka Prekalongta Kumbri Damji Puta Than Pachini Pon Halapu KADCC Dunmai Phu Anparta EM Barim Roton Inti Pen Kaningje Ponatengke Non Kebangji MLA Kiliga Hut Karbi Anglong Alongke Congress Si Highway Po Lapen Asam Along Setame Congress Si Charivek Po Pusi Ningje Pon पहला तुम बाकी तो फिल्म तिने तिंग लोंग नंजी तिने तिंग के रंजी तिने हेमसु की पीजी पुलाई सी राधा तुम भाग के पत्थरे तो राधा तुम नौना बांगे चीनी तंगलो लपें के माथा नहीं लाम बांगे लहाय जितु स्कीम बांगे निंकन क्या पफाने दी कांग्रेस तुम अहुंसी लगे लिस्ट बनाई तंगलो अमेन के तंगलो अल्लाह सो के तंग तेंग से निंकन कैप अंके अल्लाह सो तेंग से अमेन रंजी लपें कांग्रेस अदी हुके लगे एसडीसी बीजेपी को प्लाकले लपें पिने सरकार अहिन स्कीम देना जाने यदि राधा तुम फान कसन कुपिला टोंगथुई थे मते दम पिटे इंला अली चने था बस एक मात्र कांग्रेस अकांसी रात नीचे फेला केवे अंगियानी के लदा के कांग्रेस से हाईवे को 2021 के लगे असम लोंग समेत कांग्रेस सरकार को अथेमा राधा तुम चिदिलो कि Bangso ahud BJP pen ASDC araratum kadro kawe bang pharohini atum Congress along chingbe dunsi ripak chepa ongdun Koilamati pen Samson Inti Karbeng Long Live Akiro pachiro na lituma por chipi pen berta nang kilang dona pon pini prime time berta ke la posigang tonik lon